Hej, čao dragi ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu Kreiraj svoju stvarnost. Ja sam Sandra i evo danas jedan video, ne znam, svjetlo baš nije, onako već je mrak, predvečer, ali imali smo ovdje sa društvom razgovor na temu revizije i onako, bila su neka pitanja koja sam vidjela da onako poprilično zbunjuju ljude. I rekao, ajde, imam sad inspiraciju, tema je u glavi, sigurno postoji, znam da postoji puno ljudi koji imaju ista pitanja, a obzirom da je revizija moj najomiljeniji alat, i Neville sam je rekao, ako bi od svih stvari koje zna, koje koristi, trebao ostaviti samo jednu stvar, to bi bila revizija. Znači, stvarno, super powerful alat, tako da baš sam si ispisala ovako, da sam s ljudima rekla, dobro, ajde, šta vas to zbunjuje? Na primjer, kad pomislite na reviziju i evo, zapisala sam par pitanja, pa ajde da idemo kroz ova pitanja za sve vas koji se možda pronađete u ovim pitanjima. Imam na reviziju nekoliko videa, imam i vođenu meditaciju, to sam baš, stvarno uradila sa tom idejom da vam približim taj alat koji je meni, znači evo šta je meni preokrenulo život, revizija. Kroz reviziju sam i upoznala Nevila i znači rekla, i djeca moja kad imaju bilo kakvu situaciju, sitnicu, oni sad to već znaju, ali bilo je radimo reviziju, zajedno radimo reviziju, sad ju već sami rade, koji puta još uvijek zajedno, znači ako ništa ne ostane, ta revizija, zašto? Prije nego što odem na pitanja, pazite, šta je poanta revizije? Dobro, kroz pitanja ću vam odgovoriti. Sa revizijom mi mijenjamo prošlost. Kako mijenjamo prošlost? Ne činjenice da se je nešto desilo, na primjer da se jučer neko, izderao na mene, na parkingu ili koja god situacija, ok, znači to je činjenica, znači ne idem ja sad to mijenjati da se to nije desilo, ok, ali to što se je desilo, znači kad ja u sadašnjem trenutku razmišljam o tome ili me neko podsjeti na to, neko me upita, ja se toga prisjetim i pošto je neprijatna situacija, znači čim moj nađe informaciju, odgovor, odmah uz to prikači emocije koje sam tada doživljavala. I pošto su bile, na primjer, u takvoj situaciji neprijatne emocije, ja u tom trenutku opet proživim tu emociju. To svi znate, kad počnete pričati o nekoj takvoj situaciji, ne mogu ni pričati o tome, vidi, samo pomislim i već sam nervozna, već sam frustracija, ljutnja, bijes, sad mi dođe da nešto uradim. Okay? I sad znači šta mi želimo uraditi? Pošto ako mi u sadašnjem trenutku osjećamo neprijatnu emociju, ovaj naš prijatelj sjedi, to sluša, to registrira, ovaj konobar u restoranu ako hoćete, dobio je narudžbu i kaže, aha, znači želiš još više takvih situacija, ajde, idem ja da ti to sredim. A mi ne želimo da nam on takve vrste situacija sredi pod navodnicima i sutra i preko sutra i za mjesec dana i za godinu dana, jer te situacije nemaju nikakve veze sa mojom željom. A Neville kaže, living from the state of the wish fulfilled, znači živi iz stanja ostvarene želje. Ok, kako sad da ja živim iz ovog stanja i osjećam se ovako kad imam milijardu, gdje smo? Milijardu ovih situacija koje mi stalno zvocaju po mozgu. To želimo promijeniti. Ovu milijardu situacija jednu po jednu mijenjamo da nam u sjećanju, u emocionalnom sjećanju ostanu u drugačijem sjećanju, znači da, na primjer, što sam rekla, eto da se neko, na parkingu, ili neke one banalne situacije.
Znači da vidite tu situaciju kao da vam se osoba, na primjer, nasmijala. Nije znači promjena se fizički desila, ali to ponavljate toliko dugo da stvarno u sebi ne osjetite promjenu doživljaja. I da za neko vrijeme, kad bi vas neko pitao, pa oni ne sjećam se, nemate nikakav doživljaj. Ne trebate imati da je bilo super happy ako je bilo baš grozno u tom trenutku, ali da nemate. Znači na isti način kao što sam ja pričala za moje djetinjstvo. Zbog situacija koje su se dešavale, moj um je napravio takvu blokadu da se ja veliku većinu stvari uopšte nisam mogla sjećati. Pa kad sam krenula meditirati, pa kad je se što ja kažem, kineski zid između svjesnog i nesvjesnog dijela uma, znači podsvijesti, kad se onako malo stanjio, pa kad je to počelo dolaziti vani, znači imala sam strah pred time da idem spavati, šta ću sve, čega sve ću se prisjetiti. Nisam mogla razgovarati na temu djetinjstva, u vezi ničega. To, znači, jel te to osakatite? Funkcioniranja u danu, jel ti je stalno mozak negdje. Pa se prisjetiš, pa vidiš nešto, pa te to podsjeti, pa te podsjeti. Kakav je to život? Jel to stanje mira kojem na kraju krajeva svi težimo? Mir, radost, unutrašnje zadovoljstvo. Znači, ali uvijek kreniti reviziju raditi sa malim, nebitnim stvarima. Ne prvo na glavnu najveću stvar. Sa malim stvarima, svaki dan, na kraju dana, znači uraditi reviziju, ne znam, imali ste crveno svjetlo na semaforu, pa ga vi u vašoj imaginaciji doživite da je bilo zeleno i kako ste ponosni na sebe, vidi ja sebi sredim zeleno. Pa da vam je bio parking tamo gdje ste htjeli slobodan, pa da ste, ne znam, uživali u jelu. Imajte u mislima jednu jako bitnu stvar koju velika većina ljudi koja priča o reviziji ne spominje. Znači, nagledala sam se videa o reviziji, u posljednjih godina ne, ali prije, na primjer. Velika većina ljudi reviziju koristi kad je problem. Znači, 3-4 mjeseca ništa, pa se onda nešto desi, kaže, čekaj, idemo raditi reviziju. Ako nije naučio do tada to što se zove, neuroplasticity, znači neuroplastičnost, da ga vi oblikujete kako vi želite, neće se on ni tada dat, jer je on čvrst. Zato to radite svaki dan meditacija. I ako ste sad na nuli, nemojte sad nije svaki dan. Počnite sa 3 minute u danu, 3 puta tjedno. Pa polako, idete po stepenicama. Isto tako sa revizijom. Jednu situaciju u danu, ali, znači to sam htjela reći, prva bitna stvar ta da treba stvarno biti dosljedan u tome, da postane to jednostavno način funkcioniranja. Znači da bi radili u kraj dana, pa kasnije onda se sjetite nakon situacije, a kad ste pravi majstor vi to radite direktno u situaciji. Znači dok se nešto dešava vi u glavi odradite reviziju, ali to je upgrade. I druga, možda još bitnija stvar, velika većina ljudi, da ne kažem skoro svi, reviziju koriste za popravljanje loših stvari u dobre. Puno je bolje ako reviziju koristite znači za dobre stvari koje su već bile dobre, da ih vi podignete još jedan stepen više, u još bolje, u još ljepše. Naprimjer, ne znam, druženje sa prijateljima koje je bilo lijepo i tako, kako bi izgledalo da je to bilo još jedan stepen bolje, šta bi se trebalo desiti? Šta god vam dođe na pamet. Ali smo se smijali 2 sata, ali smo dobro jeli, smo otišli možda na neki koncert još, ili ne znam, možda smo išli nešto van jest, pa smo onda otišli još na koncert, znači neki upgrade
nešto više. Imali ste, ne znam, lijep dan na poslu. Kako bi izgledalo da je još ljepši? Ne znam. Super mi je bio dan i na kraju me još šef pohvalio. Eto, to je bilo ono top. Imali ste perfektan ručak, kako bi bio još ljepši? Pa ne znam, bilo je još nešto slatko na kraju. Znači svaku stvar možete, mašta je neograničena, ljudi. I na početku, meni znam da je bio malo izazov. Jel bi ono, čekaj, pa bilo mi lijepo, kako, šta sad može biti da je još ljepše? Toliko smo mi ograničeni da recite djetetu kako se neka stvar može još ljepše doživjeti. Neće stat sa idejama. Zašto? Zato što je dijete ovdje, jel? Ovdje. A odrasli konstantno u kaosu. Ok? Evo, ja sam si ovako napisala, pa idem ja kroz ova pitanja. Znači, da li revizija mijenja prošlost? Jel šta ljude zbunjuje? Naravno da misle da će se taj događaj sad doslovno promijeniti. Neće se događaj promijeniti kao da se nije desio, nego se mijenjaš sebe, mijenjaš doživljaj sebe. Ja? Možete, koncept sebe, bio je prošli video i kad to promijenite, jel, kako se vi toga sjećate, kako imate ideju na tu temu, tada se mijenja svijet oko vas ili ono gledalo onoga što radite sa sobom unutar sebe. Neville je na tu temu rekao, stavila sam si nekoliko citata, činjenicama ste slobodni dati novo značenje, a kada promijenite značenje, promijenite činjenice. Jel onda revizija isto što i poricanje realnosti? To je, na primjer, bilo jedno pitanje. Jel postoji tu i strah da osoba laže sebe, da potiskuje emocije i da se pravi luda kao to se nije desilo? Ne ide za poricanje činjenica. Jel? Ja nisam mogla da kažem da se te neke stvari u mom djetinjstvu nisu dešavale, nego odbijamo im davati emocionalnu moć nad nama. Tako što mijenjamo sliku o tome šta se desilo. A što više puta promijenimo sliku, to je veća mogućnost da se počne mijenjati i emocionalno sjećanje na taj događaj. Ljudi, ja danas mogu pričati o svim grozotama mog djetinjstva bez da, znači, da mi se glas zatrese, da imam bilo kakvu emocionalnu reakciju na to. Ili na bilo koji drugu situaciju koja se desila. Ali eto, djetinjstvo, kad kažem djetinjstvo, to znači čitav period kojeg sam odrastala u istoj okolini, a to je bilo do moje 27. godine. Znači, evo. Nevillov citat na tu temu, što mi se sviđa, je da ne prihvatajte ništa u svijetu kao konačno, osim ako se to slaže sa vašim idealom. Sljedeće, da li reviziju radimo samo navečer ili svaki put kad se sjetimo nečeg bolnog? Znači, najbolje je navečer, jer se tada smiri, odnosno veća je mogućnost da se smirimo. I znači, nije poanta revizije da vi sad sjednete i pravite spisak svih stvari. A ne da se prisjetim, da li bi ono. Mislim, moje mišljenje je da ne treba tako. Ono što već na prvu znate da vas nekako trigerira, da osjećate nekakvu bol, da, apsolutno. Ako ne, vjerujte ljudi, kad ste vi u meditaciji, popne vam van, ili da idete, x puta sam išla u reviziju bez ideje šta ću raditi, nego ajde da odradim reviziju za nešto iz prošlosti, i kad bi se jako opustila, onda je došla neka situacija. Tako da, vjerujte sebi. Da, šta ako se ne mogu sjetiti svih detalja događaja? Pa, mislim, ne ide za to da se vi sve detalje sjećate. Ide za to da, znači da bi kao savršeno to promijenili.
ide samo za savršen osjećaj. Vi trebate osjećaj promijeniti u vašem sjećanju, ne sve detalje. Imaginacija nije stvar detalja, nego osjećaja. Osjećaj, jel? Feeling is the secret. Osjećaj je taj koji kreira Nevilleov citat. Sljedeće pitanje, a šta ako je trauma velika? Da li je uopće pametno praviti reviziju za velike stvari? Za naš za imaginaciju ne postoji veliko i malo. To smo mi dali predznak. Njemu je sve isto. Njemu je sve isto. Zato počnite reviziju. Zato i kad se krene, jel, svjesno kreirat, svako, ja vjerujem da svako kaže, počni sa malim stvarima. Zato da dobijete vi to samopouzdanje, da vidite da ide, da možete, znači da hej, pa mogu ja ovo. Pa naravno da možete, sve do sad ste to radili, ali nesvjesno. On samo sluša i izvršuje narudžbu. Njemu je sve jedno. Mi smo rekli, jel nekome je šta velika tema novac, nekome je novac nebitna tema. Ko je sad odredio šta je velika, šta je mala tema? Evo, ja sam traume svoje tako. Ali apsolutno morate sebe slušati. Sebe slušati. Šta vam odgovara? I Nevilleov citat na tu temu, Bog ne poznaje velike i male probleme. Imaginacija je sve. Sljedeće pitanje, vrhunsko pitanje. Kako ću znati da je revizija uspjela? Jel ljudi očekuju neki vanjski rezultat. Ništa se izvana ne dešava. Nego kako sam ja znala da sam uspjela, ovo što se sad ježim, na temu djetinjstva. Do tada ja nisam mogla, znači, niti slušat određene teme, ne znam, da li je bilo na vijestima, da li je bilo u društvu, da li se pokrenula tema djetinjstva, bilo čega, nekakvih sjećanja, i ja to nisam mogla. Ja sam, znači, ustala i fizički otišla. Dok sam radila reviziju, znači taj proces, ne znam, trajalo to kod mene nekoliko mjeseci, ali nisam to radila na najpametniji način, imate to u mojim videima. Zato, znači, ja sam krenula odmah sa najbolnijom temom, mislim, nije to baš najbolji način. I u nekom momentu bila je neka onako jako velika afera po televiziji, vezano tako na jedno dijete, i kako je to bilo u vijestima, ja sam tada prvi puta, znači nisam imala baš onu gorku potrebu da idem ili ugasim TV da bi se loše osjećala, i tad mi je bilo jasno da sam ja to uspjela. Znači, promjena osjećaja je promjena sudbine. Da vidim. Mogu li revidirati događaj koji se desio davno u djetinjstvu? Eto, baš sam rekla, znači prošlost i budućnost postoje samo u našoj glavi, sve se dešava u sadašnjem trenutku. Znači, on sve doživljava sada. Šta ako napravim reviziju u vezi neke teme, pa opet osjetim stari bol? Jer mi želimo instant rezultate. Na neke teme jedna revizija prolazi, ali ako se vrati, znači da nije bilo dovoljno i ponovite. Kao, znači, Neville u toj lekciji o reviziji priča da je naš kao vrt i da smo mi vrtlar koji ima, makaze i porezuje kovor. I znači, ako je negdje ostao kovor, znači nismo porezali, ili je možda, znači, ili je izrasto novi.
Uporno primjenjujte makaze revizije dok se vaš ideal ne učvrsti u mašti i u osjećaju. To je Nevilleov citat na tu temu. Sljedeće pitanje. Jel mogu napraviti reviziju za nešto što sam ja uradio pogrešno? Znači, prva stvar, to, jel? Greška. Jel to iz osjećaja ljubavi ili straha? Znači, prvo to, da osvijestite, ok, u tom momentu moj potez, moja odluka je bila takva i takva, tada sam mislila da je to ok, sada kad gledam vidim da to baš nije bilo, i apsolutno mijenjate. Znači, prvo da sebi odmah oprostite, to je prva stvar, i revizija je na taj način oproštaj. Ne postoji krivica u svijesti koja je, kako bi rekla, obnovljena. Sljedeće pitanje. Moram li vidjeti scenu ili samo osjetiti? To pitanje je postavila osoba koja kaže da nije baš dobra u vizualizaciji. Pa smo onda brzo uradili jednu vježbu, jako smo se nasmijali i u mom kursu Promijeni uvjerenja, promijeni život ima puno takvih vježbi i odmah je bilo osobi jasno da može jako dobro vizualizirati i sami pomislite. Znači, šta sve vi zamislite kao živo u glavi, obično su to neke negativne teme, tako da svi to možemo. Ja sam prva koja sam mislila, apsolutno mi je trebalo mjesecima da sam došla do toga da vidim slike koje želim, ali najbitnije je osjećaj je taj koji mijenja. Dobro? I ja mislim da je ovo zadnje pitanje koje sam napisala. Koliko puta moram ponoviti? Neville je često kroz svoje lekcije provlačio tezu iz Biblije 70 puta 7. U smislu 7 dana u tjednu, 70 puta u danu. Pa onako znam ja u šali reći, kad ponovite toliko puta, onda se javite da ne radi bilo šta. Bilo šta znači da odete na trening, znači toliko puta i da ne znam, nešto ste krenuli novo, neki skill raditi, neku vještinu, znači isto vam je i za meditaciju, i za reviziju, i za vizualizaciju, i za scripting, i za sve. Koliko puta je potrebno? Meni je moj mentor rekao kad sam ga tako pitala, pa dobro, koliko ću to još? I on je meni znao reći često koliko puta znači će tebi trebat da sebe ubijediš da je to već, znači da je želja ostvarena ili da je to što si radila u reviziji stvarno se desilo. Znači kada vam osjećaj postane prirodan, the feeling of naturalness, znači osjećaj prirodnosti. To je Neville konstantno ponavljao. Znači, prošlost i budućnost postoje samo u našem umu. Prošlost je ona koja nas tereti, generalno, na lopti sam, ako neko prvi put gleda, koja nas tereti da ne možemo onako sa lakoćom u budućnost. I u tom smislu je revizija, znači, fantastičan alat kojem promijenite prošlost u smislu sjećanja na te događaje. Tako da, evo, ako znači mudro i svakodnevno, kako bi rekao Neville, koristite makaze i orezujete taj kovor, znači vaš vrt, vaš perfektan. Evo, dragi ljudi, revizija je jedna od tema u našem programu 21 dan transformacije. Apsolutno dobrodošli da se pridružite. Do 1.12. su otvorene prijave i svi koji se prijavite 6.12. ja vam poklanjam webinar na temu Vizije 26 gdje ćemo raditi scripting i vizualizaciju. Tako da, evo, to je to. Svi koji ste imali bilo kakve
uspjehe na temu revizije, znači koristeći reviziju, ja vas u ime svih ostalih ljudi pozivam da stavite u komentare i tako još drugim ljudima pomognete. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!